Jumaine tariki inyanya na Kenya milioni 19 na ngiri magana matandatu niguo magacuka miti gutwithanio utongoria wa miaka 5 yukite. Wikia wa kura uyu ukihanika session-ini makiria ya ngiri 40 cia wikia wa kura guothe bururi-ini. Na ukiroka kunyita itemi wa keri IEBC ni titiritie no nginya ukaroka na gibande kana passport ya kurigana na kireho yandikithitie nakio. Na thutha wa gukinya session-ini ya kura ugabataranika gutaburo na njira ya mitambo kihudira ciara ciaku. No kungikinyanira andu noneka machine-ini yo kamiti ino ya IEBC kauga wina mweke wa gwethwo na njira ya hau kabere no nginyagia aria marugamirire guthurano kiu maihurie fomu. Fomu ino iri ya kuonania andu na taburo na njira ya BVR. Any voter that is not identified using biometrics will be considered for complementary mechanism of voting and will need to fill Form 32A to be able to vote. Please note that voters must have their national identification cards or passports to vote. Muthenya uyu ndukanekire guo kana kindu o giothe kinahurira ndefe mundu kana kiama o giothe. Waingira session-ini ya kura ndugathie kukuhura campaign kana kwariria aikia a kura gikomwa uha guikiria mundu kura. Ningi waheo iratathi ria kura no nginyagia rihurwo muhuri kuona ati kura yaku ya kurira iratathi riu ringiaga muhuri kura cigitarwo. Maratathi maiturwo itiganite magakorwo na marangi ngurani iratathi rikiendekana guikio ithanduku riria riagiriire. Wikia kura iratathi riaku haria ritagiriire ni gute kura yaku. Iratathi ria giturwo kia president rigakorwo ri rangi wa white kana rangi mweru. Iratathi ria giturwo kia governor ri na rangi wa blue. Iratathi ria giturwo kia senator rigakorwo ri na rangi wa yellow na iratathi ria mubunge rigakorwo na rangi wa green. Mubunge wa county kana women rep agakorwo na rangi wa purple na ajumbe a county mari na rangi wa beige. Itakuwa na MP, itakuwa ni MCA, itakuwa ni president na itakuwa ni governor kulingana na rangi. Na vile vifuniko hivi viko ndivyo pia ile ballot paper itakuwa. So rangi ya ballot paper inaambatana ili wapiga kura wasiweze kuweka kwenye sanduku tofauti. So ballot paper yenyewe itakuwa na hicho rangi, sanduku yenyewe itakuwa na hicho rangi. Hari iratathi riu ria kura ugikira maruri hari ahorani eri kana makiria ni kuga kura yaku ni yora. IEBC ningi kiuria aikia a kura gukoya maratathi mothe maiturwo ciothe ithathatu getha gwithemana na iturwo imwe gukorwo na aingi aikia a kura aria makanyita itemi kuri angi. Maabitha IEBC aria magakorwo session-ini cia wikia wa kura no magirirwo ni guteithiriria hari wikia kura ungikorwo utari na umenyo. Ningi ni wiritwo ndukahure mbica session-ini cia kura maratathi kana mwikia wa kura agiikia kura yake. Na thutha wa wikia kura yaku ndugaikare mita 400 kuma session cia wikia wa kura kuona uyu ni mugaru wa watho. Andu aria the mararuira iti cia kura ni maretikirio kurehe mundu uria twitaga agent umwe wa kurora kura ciao. Political party ikerwo irehe umwe, independent candidate akerwo nake arehe mundu umwe uria wagiriire guikara kou na ndangigirio bora nio kana indo iria ciagiriire. Oke na kibande, oke na marua ma party yake kana ma candidate uria ararugamirira, na oke na kiria twitaga oath of secrecy tondu no amenye hihi mundu uria voter assisted uria twitaga voter assisted aikiria ukura uguo no kinya ehite mbere ati ndangithie kuga. Na thutha wa campaign kuhingwo hwaĩ wa Jumamothi gutire na muteti witikiritio kiwatho guthagania campaign na njira o yothe. We wish to assure all Kenyans that the Commission is committed to deliver a free, fair and credible election. We urge all Kenyans to exercise restraint in all their actions in the next few days. Before you press that button to transmit fake news, please weigh the implication of your action. Register ino ya ikia akura irakuhe mweke we muikia wa kura kurora kana ritwa ria kuri register na hari ugaikiria kura. Tariki 8 wa kanana area ni Jumaine yukite mweke wa kura ni guthura utongoria wa miaka 5 yukite. Griffotera Inoro TV ritwa kuna masharia wa Gashuru.